Qanchadan bo'ldi? Oldu. Ya, 6,5'dan. 6,5dan bo'ldi. Bishkekka ketib o'tir. O'cha boshi olayotgan ekan. Bor qo'zilar ekan. 6,5dan deydi. Assalomu alaykum tuğanlar, daha bir jolum na bugün. Qarabura bozoruna, qo'y bozoruna geldik. 5 fevral. Уже bölgün qoptu. Qo'shqo'rlardan boshlayaq. Cho'ng qo'shqo'rlar ekan naki. Bo'ldi senki. Bu qancha? Bu 35 ekan, qo'shqo'r. Ya. Hem tişçer otur deydi, qo'z ekan bu. 35 deydi. Quyruqlarni tartib qo'yadi. Narxini qanchada o'tirdi? Qancha tish, qanday parvoda? Yavrum. Program. Turar TV degan. Ko'ch oshog'i surib o'tir. Ez yo'q-ku? Qaysin? Narxin. Al 100 ming dollar. 100 ming deydi. 100 ming o'tirni qo'chqordi. Avtomatik sразу chiqarasanmi? Kesinlikle çıkarım da. Otomatik montaj. Bu qanchadan? 3 ming dollar. 3 ming dollar. Jaşı qanday? Tişleri qancha? Jaşı 2 tiş. 2 tiş. 3 tiş bo'lib boradi. 3 tiş bo'lib boradi. Arashanda? Taza чистый arashanda. Taza arashan deydi. Немесе bu arada bir komentar жазатпай, bu yerda arashan degan yo'q chanelini aytib o'tdi. Qo'ya buljirash turashi bor arashan. O'shan jasqanlar qanday buljiraqsizlar? Men tartmoq. 3 ming dollar deydi. Men tartmoq. Tartmayın. Men tartayım mı? Ha. Ne qo'shqo'rlar? Qanchada olsa kerak bo'lardi? 35 dan. Qo'zilar bile, bunday cho'ng'ila qo'ylar. Qo'z. Qo'z qanday? No'g'u? Qo'z qancha? 30. 30 ga. 35 dan keldi ular. Cho'ng qo'ylar. Parada qo'ylarda. Yoqtar qo'yaqmi qo'shqo'rlarni? Davlar. Qancha ekan bular? 45. 945. 4-6 tish. 4 tish. Aha. 45 deydi. 35 turadi hozir. Bu qo'zon 35 ekan. Bu to'g'ashlari quyruqlari 45 deydi. To'g'anlarni tanishdim. Qanchaga ketdi bu shunda? Ya. Qanchaga ketib qoldi? Satıladi. Yem oladi sada. Qo'l berishdingmi? Jo'q uchrashyapti. Ha. 81. 80 o'tov. 80 so'rayapti. 80 so'rayapti. Qanday paroda? Arashan. Bundan stres. Oyog'ini emas, turar. Turar. Qancha tishdi? Qo'zi qo'chqor. Martovskiy. Qo'zi qo'chqor ekan. Martovskiy dedi. Qaysi uchi? 3 qo'chqor. Alla ikki qizillar. Ikki qizil bir qara. Qancha bor? Qo'zilar bu. Qo'zilar. Qanchadan? 23 dan so'rayapti. 23 dan ekan. Uchovi. Kim orada to'lashan. Durmadan Bular qo'chqorlarmi yo qo'ylarmi? Qo'chqorlar. Qo'zg'orchilar kech tug'ilganda. Maydin etegida tug'ilgan 20 dan. Aha. 20 dan bir bejata. Men nomer aytib qo'yaman. 0707 30 30 34. Shu nomerga chalqilar. O'zimdan Qo'zi qo'chqorlar yaxshi.
Туғандар. Яқты бір қошқар тұрған екен, чоң. Бұл қанша да осы екен? 60 дейді. Қанша тишті? 4 тиш екен, Önde oturtasın tamam. Yaşa gelip bunu yedirsin. Oldu yıkan. Batpay jatpayım bu son. Pilde oldu. Pilde. Çabuk. Vay ki otur o şekilde de vay metten gol koydu. Ne oldu? Yaxşı. Onda. Onu. Qozu da. Qozunu onda otur. Bunda çoğun görüst koyunç. Bu toşlar. Yaxşı. Ya. Qancha bosh satıyorsunuz? 3. Ne qo'shqorlar da? Yoshlar qanday? 2 yaşlı. 2 yoshlar. Qanchadan en bazı? Bazını optom. 90 bin lira. 3'üne? 3'üne optom 90 bin kemdaki. Buyruqların görünüyor. Optom 90 binge deydi. Nomer qaltırıp qo'yыңыз. Uydan alıp ketdi. Uyda var mı da? Uyda yok. Uyda yok. Şu üçü bakın. Oshkova da Megacom var. Aytınız. O Oshkova deyim koyunca. 0709 04 94 14. 04 94 14. 0709. Şuğa çalgılar. WhatsApp uçuda da. Qo'ylar qo'rayıq. Hem qo'ylar jaqo'da, qo'ylar qo'zilarni ko'raylik. Bolalar qancha bo'lib o'tiradi? Qanchadan qo'zilar? 3. Ketdi. Bor 3 dan ketdi qo'zilar. Yaxshi. Ular jaqtari ko'raylikmi? Qo'y bozor. Qo'y bozor necha buyursa? Qanchadan bular do'stim? Vardı 11'den de oldu. Bağılgan koylardan. Aha. 11'den eko. Bağılgan qo'ylar ekan. Baylangan, ekodan kızdırgan. Ekitişte. Aha, 11'den. 11'den. Ekitişler ekan ha? Ekitiş koyları. Tuğanlar 11'den. Nomer ver qo'yinglar. 0700 13 96 99. 0703 qancha? 13 96 99. 13 96 99. Bular çarbalar. Ya. Qanchadan? 8. Biri 8. İki dişken. Ne qo'zichi? Qo'zilar 8'den mi? Qo'zilar 8'den deydi. Şişek deydi. Vay etmeni bazar. Qaynab atat meni. Hadi. Nemeç? 3000 qancha oldu? Ha, canım 3000 deydi. Qaynab o'tir deydi. Bazar qaynab o'tir. Qaysi kanal bu? Turardi. Bular qanchadan bo'ladi? Ben kayıtmayım. Hemen tırnıyor bunu. Qanchadan sotyapsiz aka? Yo'q, 14 turyapti. 14 tani ekon. 14 cho'g'u. Ha, cho'g' 14 eko. Oo. Yoshlari qanday? Ishga to'xtagan. Ishga to'xtagan qo'ylar deydi. Bari 7000 dan so'rayapti-da unda. Yaxshi ekan aka. Vagamdan chiqar qo'ysin. Pastayan qo'y. Qo'yib o'tiramiz. Qo'yib o'tir qo'y. Salom. Ayıldaşlar salam da qo'yamiz. Pastayan qo'yasiz. Все. Bozorning asılqilari. Tikedi. Ular qancha bo'ladi?
7 ya. Ulaq qaysiniki? Şunuqa, ulaqı men 7 ekan. Nimelerde echkiler tartayıqchi. Echkiler taraftarda ko'raylik. Siz qanchada olsa ekan? 300 deyaptım. 3300 so'rab turib buqa. Soyonga jaraydi o. Chaqanda, jashda. Yaşarak olayım. İyi anladım. Gerek de ayet almayın. Bular qanchadan? 6. Qaysi 6? Barda 6dan ekan, ha? Naki. Bir qarab qo'ying. 6dan. Keyingisini o'taylik. Oo. Şef nima so'raylik? Qanchadan bo'ladi ekan? 10'dan oldu. Barda 10dan bu. 10. Bu toşlar 3 10. 3'e 10dan ha? Büyüzdüç. Ya. Bulçu. 10. Buldu 10. Süt bağında. Süt bağıtında. Barda 10dan deydi. Yaxşı. Nomer qaldırib qo'ysa. Ya. Nomer. Ne numara? Telefon. 0702 0702 78 0861. 78 0861. Şu nomerga çalgılar. Daha kim orada? Söyleşiniz. Qanchaga ketdi bu? 5-8 ha? Oho. 5-8 oldu. Çalo koy bir bekle bunlar de. Seyki kaç Qanchadan kelgan islar qo'yilib ha. Ya. Qancha deydi? Qashdingmi siz? Betib tarib turib. Ya. Bazı aytgan yo'q bu. 45 bet. 45. 45'ten bir. Araşan deysiz mi? Araşan qo'ylar 45'ten. Tishleri qancha? Ikinci tut. 6 tiş. Ikinci tutlar 6 tish ekan. 45'ten so'rab turibman ekoni. Nakı jönükö 15 al. Qo'g'u. Jönököydeki 15 ga bu. Ya. Qaysi satolsa ekan? Ne? Satot. Bu bala satıyor. Qaynolarda qanchadan bo'ladir? 10 mingdan. 10 mingdan, ha? Bunday ele qo'ylarda parada emas. Yo'q, qo'zg'ochqorlar. Qo'zg'ochqorlar ekan, 10 mingdan ekan. Bu toshlarni tartib qo'yaq. 10 mingdan aytib turib. Qancha bosh berdi? 12 bosh 10 mingdan so'rab turib. 12 bosh ekan. Qo'zg'ochqorlar. Yaxshi. Bular qanchadan keldi? Ya. Belki japsat tartınız mı? Geltiriniz. 6,5dan deydi. Qo'zilarda İyi mayış kozlar belki. Bo'lish qo'zilar deydi. 6,5dan öyle rasprodaja. Распродажа deydi. Belki kızıl kaskar japsat tartınız. Распродажа deydi. Burada jalan shunday qo'ylar, ya. Burada jalan shunday qo'ylar. O belki şunday koylarında da. Hozir ne bunday ko'p yo'q. Hazır mı? Nesi? Emi. Tigibilermen ayırmaz qanday? Çok buladı bunu. Cününü alğanğa kamsızlık algı aytadi da. Oşa qayda? Cününele qarab bağışat da el negizi için. Ben oyunda. Anemi dünü bağ bolboğundan keyin bu boydu bağıttına gereği. Cünden ekende. Hani eti жақсы deydi anam bağ. El yaxshi belgilangan. Yaxshi obzor. Assalomu alaykum. Qanchadan qo'zilar? Qo'zilar 5,5 ming.
Bari 5 yarımdan eкен. 6 yarım. Çarbağım ne öyle bular? 6 yarım. 6 yarımdan mı? Жаңа 5 yarım dedi. Yok. 6 yarımdan deydi. Akemiz. Kozular. Bular şeker. Bular 8 tane bular. Urgaçı kozulары var 8 tane eкен. Болар канча болот, канча көрөсүз? Жеттерden берген жоқпын барын. YouTube көрүүчүлөр болар базына кызыгат да. Жеттерden берген жоқпын. 7 жарымдан бербептир акебиз. YouTube'га тартып атам. Сал өйдө көтөрүп ташыган кene. Кейбирлер элди да көргүбүз келет дейди. Көрсөтүп койн элди. Бул дейли бастырып. 8'ten mi 8'ten? Алуучулар бар көрүшүп атат. Siz qaqtan alып келдиңиз эке буларды? Баката. Кыргызстан. Номер калтырып коюңуз. Ушул неме Кара Бурадан алып калышабы чалып. Бакаяталыктар алып калышабы. 0701 93 62 93. 93 62 93. Жакшы номер экен. Ошо номерге чалгыла. Козулар кимдики? Кошкорлор экен, Кошкорлор иштики. Канчадан? 8 жарымдан дейт. Үчөө канчадан үчөө? 11 миңден. Аркы шишек, кошкор. Эки кошкор экен. 11 миңден. Шишекчи? Шишек 11 миң. Барлыгы 11 миң экен берди. Семес экен, багылган экен 11 миң. Шишек дейт. Наркылар кошкорлор экен. Алар да 11 миңден. Дейт. Жакшы. Ургач козулар. Козулар, нар жак күнгө чагылышып кичине көрүнбөй атат. Оны коз менен кой. Бул 8пи? Бул 8 экен. Коз жаңы туулган экен. Наркыларчы? 5тен берем дейт болсо. Kaç bala? Kaç bala o? Kaç balalar көп тартпадан койчу эне. Булар мектепке барбай эмне кылып жүрдү өзүнө? Кой базарында кайнап аткан кезди мене. Турар. Рахмат. Булар канчадан аке тартылгандар? Сатып кетти. Канчадан? Ой, комментарий бербейт. Булар чоң койлор, мындай. Козу шишектер. О. Канчадан экен? 15тен 14 берип атабы. Бербейсиң 14. Аны точка 15 бе? Точка 14 жарым дейт. Жети баш, Кақтан алып келдің? Ошо кайсы айылдан? Номерин калтырып кой анда. 706 15 95 98. Көрдүңөр, тарттым аябай. Жаккан болсо чалгыла. Канча баш үчөбү? Боз койлор экен берди. Жаштар кандай? 8 тиш. Канчадан болуп отур ошондо? 25тен сурап отур. 25тен болуп отур. 25тен дейт.
Қайсы канал? Тұрар ТВ деген каналда. Қосбекен. Арашандар бұл. Иә. Арашандар бұл. Қаншадан бол отыр? 30. Осы? 30-тан екен. Бір жақ бар көрейікші. Қорған ішіндегілерді. Кім сатып отыр бұларды? Иә. Алдық, сатылбайды. Қаншадан алыстар? Арғандай. Қаншадан қаншаға чейін айтып қоңыз? 7-ге жетпейді. 7-ге жетпейді іші ғой. Қозылар кенде жалаң? Қойшы. Қаққа кетеді бұлар енді? Иә. Бақайырдың сарайына. Бақайырға кетеді. Сарайға. Бақайырға емес, Бақайырдың сарайына. Бақайырдың сарайына дейді. Мейлі жақшы әнді. Жақшы алып тұрсыздар. Телевидение да өші. Тартпай. Бұл кемдеге? Істедік күй? Бұлар не? Туар қойлар бейлі қандай? Жаш қойлар кені бардығы. Оптым қаншадан бол отыр екен? Оптым 11,5-дан болса берем де отыр. Қанша деп тұрса атак? 11,5-дан береткен оптым. Қақтан ап келіз? Шекерден дейді. Bir қора қой 35 баш дейді. Телефон қалтыр қоңыз, бұнды издегендер бар. 552 03-92-29. WhatsApp жоқ бұл деги. Сырттағыларға мұндай еле чалғылан да. Ошы номерге байланыш қылан. Сіз үйден сатпайсыз да? Бірде кері реклама қылдырамыз дедіңіз, маға қайырыңыз. Тұрар ТВ каналында. Сеги постоянно көрем мен. Ошы менден де. Бірде лотерея болады. Нәкет туғандар. Қайырды сода ол отыр. Бұл қанша екен? 16,5 дейді. Мұнайке туғандар қой базарын тарттық, бір ас болзады. Основной бағаларын. Мұнайке уақыт деген зымырайды, бір жемадан бір жемай бір пас өтіп кетіп өтір. Кечейлі базарға келгенде жолда келе, бүгін де базарда осы. Ошол туғандар өйде тұрған номерге байланышыңыздар. Реклама ойынша YouTube'ға шығарып береміз. Тешнақайға банан. Көбінше өзіңіздер тартып жіберсеңіздер телефонды, ошоны бакойынан жатқызып тартыңыздар, тұрғызып тартқаңыздар. Бакойынан болғанда жана ойын ойнаған сияқты қылып тартыңыздар телефонды. Ошоны тұры болады видеоның форматы. Ошол туғандар. Өзі ертең таласқа барып қалышы мүмкін. Ошақтан көрішкен жанды. Сіздер менің болған Тұрар ТВ. Жаңа өрде қойлар толтыра еле, азырында базар бүтті бұйырзе. Жоқ. Нәк.